Apabila inanak na di mayat minsan magpatiha. Di minsan mayat assalamualaikum. Di mayat masambag paama. Waalaikumsalam ya baba. Wairun. Suway muslim biyadto. Hasupaya mamahal di ka kita nyo. Hasupaya kita nyo mamahal di ka no. Dunya ini. Fitnasin dunya. Kataan dunya ini mal'un. Liaknat hin Allah subhanahu wa ta'ala. Malainkan. Dua perkala ra. Amin biasin hinang na to. Ini mudakara. Ini. Mahinang palitan na to. Mahinang to palitan may paggawa. Sahayang na to ini. Paadlaw ka na gana. Sa Muslim na magpahil-pahil sadya. In mo, kaya wajib ka to. Bukon sadya, alim, ustad, sheikh, yung magtuntutin mo bukon. Talab al-ilm, faridatun ala kulli muslim wa fi riwayatin hambuk riwayat wa muslimatin. Artinya in talabul ilm, in pagtuntut ilmu, in paglawak sin panghati hakala sinagama, pagtuhan, hapanawhid Allah subhanahu wa ta'ala fardu ain. Hakataan ka to. Siwo dahin kaunan mo muslim, bawa ikaw, muslim bawai, usog, alim kau, engineer kau, nurse kau, administrator kau, gubernur kau, mayroon kataan yan. Kaya wajiban. Kaya wajib pagduain, mag-ingat, mag-ain. Kataan tao, Muslim. So, ingat ko nini. Apabila Muslim di mayat mag-ain, magdusa siya. Apabila Muslim di mayat magsambayang isa-isa niya, nagmasbuk siya, di mayat magmasbuk, di mayat magsambayang sapal, magdusa siya. Pagduain yan. Kiulungan kami sa Allah subhanahu wa ta'ala. Doon na ang pardo kipaya, ang pardoin. Biya si mga usulul fikhi, biya si mga kaiwanan ilmu, pardo kipaya radto. Sa imong pag-ail, nasabot ko kain na, sino kumansin pagpuasa, makabatala puasa, makabatala sambahayan, inyan, katan, pardoin. Kaya wajiban, bukon sa dyan ustad mamma, kaya wajiban, nagtuntut ilmu, atau ustad musal, bukon. Atau yung sa kewajiban, tukot na Islamic University, bukun. Ikaw, naginang kau Hilton. Ikaw, engineer kau. Alhamdulillah, mulya kau sin Allah subhanahu wa ta'ala, kewajiban kau manuntut hakal na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Namunal, in kaiwanan, magnasihat, mabuka kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, na kamu wahai kamu mga beriman, mabuha kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala, sinsabunnal kamu ka. Iban ayaw to bikimatay, malainkan kamu muslim sabunnal. Nanaring kagawat na to, kamu ka pa Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon ilmu na to. Para ilan Allah subhanahu wa ta'ala magparman, innama yakshallaha min ibadihi al-ulama. Ilmu na isang pagbikirahan. Magtantod, magmabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala, amoy sila tao. Amin? Unong, mga tao, tagapanghati. Magtantod, mabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kabuha nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga tao, tagapanghati. Pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu. Ilmu na muna wahi. Hamakkat mukarrama. Habod sinuryaon. Ilmu urah. Wala nang dating Allah subhanahu wa ta'ala na pagjihad na kamu. Way, nagitipa ko lang ang kataan. Bunuan niyo yung satro yan, diya sinakida dito kato niyo. Magjihad kita ni pagduain sa yan. Magpagwa, way. Initipak, agriapan. Piyag mo pakan singkatan, in muna lima tong wahid, pan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mo, ikra. Minsan yung wasahong bihaw. Bangun yung kapian, on translate na English. Ikra. Pagbasa. Yung pagbasa ini, bang mo tawilan, bang mo tapsilan, amo na ini ilmu. Anong magsuy-suy ko kanyo? Hindi ko kita nung patay taguro. Mawa pa? Mawa pa sa inyo. Anong suy-suy ko? Wala nung kaingatan. Nabi Allah Yusuf alayhi salam, hawak to dihilan siya, luparagbus. Sa hansam-hansam na sarew-rew usog, bapaji. Nabi Allah Yusuf alayhi salam, waktu niya. Dilan siya kahansam.
way di maggustaw, way dumurog tao, hawak tuyad to. Nasabot si Yahudi, nasabot nila yan. Nasabot damikian na nasabot na sin Nasara, damikian aula biha, in kita nyo, nasabot dalam Quran. Ha? Inabilas, sahan saman-sam. Di lang man sa ni'mat sinahansam sin luparagos, gamman maka, ano kanya? Gamman makadaral, ikakangit kanya. Pasal yang interesan si Simbawai, sin princess. Yang interesan man siya, gamman siya, haul. Jinil sin prince, dato sin Misir. Amin yung Fir'aun, nakauna. Sa hawak ko di matuman kanya in wahi, in ta'wil, wa alam na ta'wil al-ahadith. Hawak ko man, hindu ang nasin Allah subhanahu wa ta'ala in ilmu, wafadji. Kaya tukbal man kanya in pagyanong ta'wil. In ta'wil niya, maingat ka mag-explain. Artinya ang mga kuwan, ang mga ru'ya. Ilmu. Ha? Si man nang intao misir. Nalapay niya kataan, ang kasanyang. Sambil ng barang niya nakagawa din ha? Hono. Din ha jilan. Laong singking, pagwaan niyo yan. Kalagayan ko. Pasal may ta. Yaw nin ilmu kanya. Allahu Akbar. Bugong kadya nagmumpaat kanya. Sambil tao kauman, nagmumpaat kanya. Bang akab. Laong si mga ulama, bang sadya. Wala nila piyagwa. Din ha jil. Di nila kaingatan in ta'wil. Tara inok singking yan to. Mare, lasa mahallah, hawak tuad to, mapatay ka tanin tawijin. Pasal 7 tahun gutom, may pagkaon. Sa na sinilmo, siyaway taan niya yung kauman niya. Nalatay ka karawan, Allahu Akbar. Na magtanong kita niyo 7 tahun. Yaw, iyan nakis sa Quran. 7 tahun, hinduan niya yung tao. Sambil family niya kasanyangan kala sin ilmo na ati ko, ya, kusog na yung bitsarata, ha? Bang manati ko, inya, pag hinumpong na to ini, mahinang siya darajat, mahinang siya hajat, adlaw ka na, ha? Minsan kita niya suhon, adlaw ka na, haadlaw sin arba'a ini, dumini, hauno kau, aun kayo jawab mo, dito kami hapangadjian, dito kami hajaliat, habalad, aun kaya sambung na to. Dahil sing kailan ang tabiya yaon. Dahil sing kailan ang tabiya, mga bangsa na to. Kaingatan nyo yan. Kaingatan sing kita nyo, kaingatan nyo, magkat tumari sa diya. Bang aun share, magtupapanda magto. Aun story, wallahu alam, aun story hadammam. Ambok tayo mga Muslim, mati ko, kataw tayo manguran na to. Apabila iyan mo, mag-umrah kita niyo. Langsing kayo ba ng mga kawan taon na syarif, kadam mama Saudi. Mag-umrah kita niyo tayo mangod. Sambong sinambok tayo mangod. Ando kayo, tuwaysiin ba yun? Masikpit lang na yung pamilya ta. Huh? Minsan lang na yung pamipampersin, wayo. Huh? May nanak ko, para ako papahula. Kaya akong papeta school ko, kinahid to. Kaya, balid. Sa may ibang nagsili mga pandayan ito na. Di kaunahan. Banging ka po nagsili kaunahan ni Richiyaw. Sabi ya, sa ito bukong niya Jeddah, story na damam. Sabi ayaw. Nito siya, biyon ka kaming panyap. Ingkat yung patmay, tungay mo, magloan 5 ibong kabulan. Kanda, magpatilibon kita na riyad to. Kaya magpatilibon muna, magpatilibon to kita niyo. Amin ilmu di makamumpaat. Takapanghati na kita niyo. Diya siya ito takapanghati niya. Hati niya apya sampay na ita mag-umrah kita niyo. In umrah ini sa lagu-lagu ibadat. Tadi, na magpatilibon kita niyo ang mga bihag to. In ilmu layan pa. Iwan sin mga kakahinang na to. Amin, di magumpaat hapag kahin na to. Nang jari makakugkuyag. In Muslim. Hati niya manuntut, di magbati laon. Ha? Di magbati laon. Magdungog. Haka na sinagaw ng Islam. Naman jari,
ang painikis sa pambuka, siya di lang pa ko tayo nino. In muna, bang kita niyo magbiyasin anak na to, bukod sa inyong papadjik, magbiyasin anak yan. Kalo-kalo siya ikarir tayo, kabulansang tapag-uwi ta pa mga kasawahan ta. Subura ka makata, takasawa na. Takasawa na? Takasawa ka ta. Wallahi, in katan, kaulamaan, si Imam Shafi'i, si Imam Hanbal, kalo-kalo ni kasuy-suy na to, hasupaya, ma-encourage, kabulansangan, in hap na to. At inahinang tunga na to, hap ba yan, mga basa ang galis. Muna, bang kita niyo mabaya magbina, bang kita niyo magbaya magpatindog, sin Islamic halom simbay na to. Suway muna, ginawa barang na to. Hinikarwas, hapal nyo na to. Baway. Si Imam Shafi'i, way bang tarbiyat, si Imam Shafi'i, way ina, away ama, Imam Ahmad ibn Hanbal, way na sabtuan ama, bawai tuod ang malaggo rolling. Basta magbiat na sinanak, way na pagdarwa daw simbawai. Kataan kamatawra na imma, anak ilo sila, way ama nila. Kanda nasyat ko, mura-murahan natin niya makapasampay pa mga kabawaihan tayo mangod na to. Pasal, suway kita niyo, di mag-discriminate. Usog sa sa may ng alim, di, sambil bawai. Wala nyo kayo ngatan yung bawai, na hinang mufti, azaman sin sahaba, si Aisha radallahu anha. Si Aisha. Bang aon mas'ala, bang aon case, di nga kasi sahabat, matukan Aisha radallahu anha. Mga subo. Unin yung kuman. See? Kanalagot to daw sa hindi ni, bang kita ni mabaya, magbina, magpatindog, mag-build. Biasin building yun. Bang biyarin, ingat na to, magpatindog sin building. Suway rin sa biat to. At labi pa rin harig to. Magpatindog kita ni sin aga, mahalaw simbay na to, na mura-murahan, pagmumpatin sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, wa ala alihi, wa ashabihi, bang sa upama, aon, kubitsara na mo atin niya makasla. Kasaan, kamara kumanang pamo, inyat to din kako, pasalin dila tayo rin na malunok, way buko, ibansin niya nga mga syaitan. So, pamaaon na put niyo karayawan, at tawakan taufik, amunat to din Allah subhanahu wa ta'ala, wa akhir da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.